Kuliah ni bro, dah kan ni bro mentang, betul siapa nam tak itu buka one tap admission jangka kurs DLED. Dengan batai api kumno one tap ke minimum qualification, how to apply ke selection procedure berkitarik exam berkitarik ba dan kam. Te minimum qualification dari class 12 but 100% percentage nam taki SC/ST. Te how to apply kumno ban apply pihak ban lek hapo ke website jangka drt.maceducation.go.in dengan sabuk link hapo description ndala dep hang tu ndala lek sapendap pada pihak ban scan ya ki kadur bat ka signature pihak ban upload ndala dep hinap siu ka by application kalong aspa nam tagi general kategori bat nam tagi SC/ST kada sispa tingka te katarik ban tab application online ban submit kan sedang untuk tarik April bat kan kut hadu ndru tarik jong banai mi ya ki admit card ru pihak ban lek be sapo ka website jong ka DRT ba pen sayo at sa pentip bat ya katarik jong ka exam ru kan sa pentip hapo ka website bat kan de hiya u banai mi mau te ka selection procedure ru kumno kan select pen haban tho ya ka entrance nada entrance dan counseling nada counseling pada kan mi ka merit list merit list bat kin pen mi block wise mau kan select block wise kat kumi block we apply te kini baro pihak apply lang ba ka website jong ka DRT online mode kinom piang epi de we mode pen haban apply back online te pila ban lada pinang ban apply pihak ban lek cepo cyber lada pinang ban apply hi na po mobile pila ban apply hi te tang kini ki jong betip kuliah